Croydon. South Croydon. Me pa mo cho sabre ya ye wo mi no. Enioma nkoye ye nyina ye nimu se ehu abo obia. Na mo me pesa me ka asem bi kire obi biara wotie me ne se. Ewrade wo mre e de ma obi biara. Enipa bi biara ekuro ha ho. Da bia se bibi esia na bibi adane. Ekuro ha bibi sia na bibi adane. Ewo musa sabre yi no enioma asheki. Enioma enko no sane ye nyina me ne umienu ye pe no no. But enioma bi nso ba bedane a ye benya ba bi de na yesi. Enti se wo tie me a memma wo bi nya wo 419. Lawyer for ma mienu bi efrase eye nkofo 419. E ma besia a mo kromi ha. A mo ti ekromi ha. A mo na mo sie se mo ye lawyers. Mo na mo si o mo claim se mo ye lawyers. A sa brain na mo nim se ye free eye yi mu no. Enkofo eye ma hyewo mo obia sa brain no. Obia e pe baby de ne na yesi. Enti no lawyers ma besia a makabom enipa mienu a makabom a mo ye nkofo 419 eje nkofo 8,000 pounds se obi a watena ha di enfie num ene fa aban ne mo nkrata me pa wo chew utie me eno na me ka se baabi a me wo no mintimi nkasa enfili comfortable se de me pe utie me na lawyer bia wo beka kire wo se under human rights omo use the word human rights and the human rights no wotina ohema kromi ha edi mfie num ne fa ye ma won krata no sa lawyer no oboa oje wo 1p kura na me pa cho mema no oka kire wo se obeje wo even 1p princess ema no lawyer no oboa and the human rights bia ni kromi ha e kire se watina kromi ha mfie num ene fa ye ma won krata watina ha mfie du ye ma won krata watina ha 15 years ye ma won krata watina ha 20 solid good years ekromu ha ban ohima ese watina ha 20 years na se wutimi prove say ampa matina kromi ha me de Abigail Odro owusu matina wo hima ekromu ha 20 years emra wo ho kwan say e wo say ma won krata obi a wo beka kire wo say lawyer ni bi obeka kire wo say watina krom hedi mfie num watina hedi mfie du watina ha 11 years watina ha 15 years ye man krata me pacho kache lawyer ne say lawyer wo ye hu agi obi a wabetina ha akọ school obi a wabetina ha akọ school a continuously ne wabetina ha continuously for 10 years akọ school enem no omutimi consider ehweso ema won krata say no lawyers ni binumu ni mu say ye free mu enti obia ye mu hyehye no obia toba ha obia ye mu hyehye no enti no e wose asu ye pekwan bi so na wo mo edupu nkofo a mo ye Ghana for lawyers no enye sa na wose ye no enti me pa mo cho sa abre yi no memma wo bia ye mu nhye no memma wo bibiara enye mu nhye no because enuoma papa bi enam kwa so edeba nyame ya adomu a efikesie mufo ena ankasa no edemra bi akekere wo mo ho efikesie mufo ye nnuema bi a omo chen more than corrupt corrupting nkofo enti nyame ya adomu a ma mo nnuema wo fikesie mu no mato adi ma masiki asylum mato adi mo a mo nnuema wo fikesie mu a ennuema no ema ya moda amona mo mepa cho moda amona efise fikesie mufo no sabi omo akra no omoto echi ana de toso nsoso no ye nua no mu asa abremu firi mu akọ yiyufo mutie me mode e wosenka me bafie na me hyeda ene motenase ene mokasa yiyufo ebinom a monuama wo kromi ha a mode mo nsoso no moti baabi amonnioma ede krom hankofo de ye adwuma mo wo ho kwan se utimi de wo nnuoma no wo nkrata no eware obi saa nipa no na menene kasa enkofo bebre yiyufo bebre edo omonnioma abetu krom ha
ebinom de aware ebinom so aware agyan ebinom so de enye adwuma kora afa no mo de aba na emom no omote se no ye firi mu enti aye rush hour obia epe bibi kakra atafre enti ne nkrata na ekura no san nkrata no sa ye adwuma sa enye adwuma sa etimi ye nkrata ma wo bi sentimi nye nkrata ma wo bi no by force any azan any 419 enipa boni semunti no enkofo bebre efrase edupu nkofo enkofo bebre efrase eje nkofo sika edwane enkofo bebre efrase eje nkofo sika edwane eye nkofo 419 se oh me ne wo be ya aware oh ye nkonko hu lawyer we oh me wo mo lawyer da bia me kasa asem we e kire wo bibiara wutie me se wo hia wo bi na nipa ne peso ne wo ye aware one wo ye nkrata na ni je wo ho opeso wo ware wo kasa bebo mu na me ne wo kasa opeso wo ware wo ode ne nkrata aware wo na wo ne nipa ne hia na wo ne keka enipa na enkrata ne ye ne dia no ono toma wo se ono enkrata ewura ne toma wo se MC Taga yen konko hu me lawyer ka kire nipa kro na owo nkrata ne se me pa cho da bi me nso so me wo me lawyer kone kohwehwe wan kasa wo lawyer nefa nipa ne ko me ni nipa na owo nkrata no ono na wo kura ne nkrata no eni nachi ne nko lawyer ho eni nachi ene ne nko ono ne preference ono ne choice of lawyer no ene ne nko ne ho because you know why bebre no ene lawyers no akoye baako bebre obi biara wo benya ma nipa ne beka kire wo se me won krata na me pese me de wo ko hu me e lawyer no na waka kire nipa ne se wo lawyer no ye adwuma wo efikesie mu kra na me nko enkonko hu lawyer fa wan kasa fa wo fa ne ko e ko hwehwe wo lawyer wo pe wo lawyer of your choice nefa ne ko na lawyer ne enhwe niomani because omun sankofo ni nyina no enkrata na ekura no lawyer na wode wo koma no won hye oni sa lawyer no akasa ehu ansa na wode wo ba be ko enti nkrata na wode wo ko no senkrata na nye papa lawyer no wonka senkrata no wode aya aware lawyer no wonka se bibia tochima e won nkrata ne ho lawyer no onka lawyer ne de ne percentage wom e na wo gye enti wo tie me a me pa wo chew sabre ya ekoya no aha no me feel comfortable ni mu ni nkomo nyame ya adom a every ne nkopem Sunday me ni mu bedi nkomo mo bete de me pesa me ka kire mo na se obia sa yiyufo yi enkrata ya sabre yi no etwaguo no sabre wo mo nkrata ya obi epe baabi me so sister Mariam obi epe baabi e de ne ho akohye because ye free eye yiyu mu obia epe baabi e de ne ho akwakoja obia epe baabi akwakohye ye free mu yidie obia epe baabi e de ne sika obia epe sika obia epe quick money because e was so nya sika mesra mo bebre enye aware de ne kura na obi wo ho a ose metimi e de medin akoto wo baso ama wo amiama ne British passport me pacho oyeyi uni na wontena wo heme krom he ni fie numu a ontimi nye buku kokko ma wo bada oyeyi uni na ontena krom he ni fie numu a ontimi nye buku kokko ma wo bada obi ho beka se oh Ghana follow yesterday obi ho beka se oh Ghana follow yesterday omunya ade me pacho ukofa Somalia ni lawyer kra na ontena krom he ni fie numu no ye ma wo British book da enti mesra mo yiyufo ebinumu a mo de manuma bai ye beka mo si yabna skin pay de e na da bia na yiyufo na da bia na obo yachi ye bebo mo chi da bia because mumu binumu no omu hu nipa mobo manuma bai dodo enkrata mo ye enkrata mo bo free 20,000 pounds mo ye enkrata yiyufo binum mo bo free 20,000 pounds
Mutimu kuno mu hono 20,000 euros ma hubida. 20,000 euros. I bet bom ma hubida. Mu hubida. Enti wo be kuro mi ha. Na so oba me ye nkrata ama wo no abo free 18. 18 woni ne be ka de waje wo fokura waje wo fo o si 15 13. Enne obi de ni din koto oba so ama no ye yi uni a. Yi yu nkrata kuro mi ha. Wodi ni din koto oba so a wa boka hunu waste of money, waste of time, waste of energy. Was mejo wo 7,000. Da bia metena se ameka se wo ye wo ba na wo pa obi ana wo di obi bayi wanya kunu wanya mpena na se mpena no e di ni din ekoto wo ba so na wo ye uni a mepa cho jan mepa wo cho jan da bia me ne mo kasa wo kasa bebuo wo ye bema na wo hia uni ba was me ne wo be wo na me di din wadi wo din ato akora ne so a mepa cho jan se eye nkrata nti na wo call ya bra enyeye because yi uni akora no ontimi nye nkrata amawo yi yufo mra kire se wo nipa wo so responsibility and why no wo so responsibility with akora no eye mother eye akora ne maame nti akora ne maame na wo ne tie no ene wo ho kwan se ono ene nya nkrata wa akora ne ho enti wo ye papa na se wo du yi uni bi ka se fa wudi beto me baso na me ma won krata oboa me pamocho Ghanaians mama ye ni na ho na ye hu ye se ye nuanom ye abusuafo de wudi ye wo nua bia wo no enya wo de no me mfanya abontin so ni me mfanya wo bi me mfanya wo kromuni e bia beka so onye mbusuani onye obusuani ba wo ye kromuni oye wo kromuni Ghana ni onye wo busuani wudi me ba bia enti wo ye ne bone a enya wo ya onye wo busuani wonim ne ba bia enti wo ye ne bibia enya wo ya ewia so ho a etwa bia wo betwa bia na ese bia wo betwa bia ne da wani mo twa na ye ena yes decide say bebe beach ena ye suggest beach a ye nko ena me se me mpe beach a wo beko before bebre we be ka say minimum sister we minimum abres ki mpe minimum we enti ye nko outside ena decide say eba bomb off ena ye ba ye ahade minimum sa ahade nka ha ye ku ye see ya ye twe ye nuoma eba fobo no ye twe ye nuoma ba fomo no na brothers too bi o ma ba begina ye nchen sister pachonia abnes campaign na mesre ye nam sem pachon ame ye no dimirika no akwa frefren kofo bebre no mu dimirika ba ye sister abra na me se hwe baabi a me se ye nko no ye dwane e wo ho ba hwe baabi a ye ba ye nsoso no ya betom me ba na me wura fisa me de kete e beba me dro na me se ye baabi a metena akunya metisuin brafo no ene kete ene omo koto kete ene omo to akunya ene omo de brem me die enti na me ka ne sei ewiase no die wo beye bia da wanim e twen die wo beye bia wo ye papa e da wanim wo ye bone a e da wanim e twen wo enti e bia wo be ka se oh me nua Ghana ni nie ene misisi no me ye na zan me ye ne bone a me ko but e bia se nipa no wo bedru baabi a wo be kire wo no sa nipa no ne beboa wo bedru baabi na wo hia nipa emmoa sa nipa no ono e ne beboa wo ena me ba ha isanke menhia brafo yi a me ma hada me ni baabi e ton kete me hia wo mo no onyi sika kra no o se no me ba akoto kete wato akunwa odi aka ho e de abreme e bia bra no minim ne da e bia wa benefit bibia free me ho ana ma ye bibia ma no I don't know but e bia nka na ye ne boni bia ko hia me nko bebo me ontimi mo me kura nka dwuma ode beba abedi me no enti sa wo ye wo bibia ana wo buo wo nua bia me pa cho boa ne ye wo buo wo nua bia me pa cho boa ne ye aha me tie no me feel comfortable so me kasa the way I want it enti ama me ntumi nkansam bebre enfa nkyere mo me ntumi nkasa the way I want enti me ntumi nkansam bebre enfa nkyere mo na nyame ya madom
na me ankasa minya time etena se ewo fie a ana me ba back to London na this week minya kwan etena se a mo betensen me ana me boda wuro se yeyufo montete mon nyoma ne so montade na mo hye no montete so na momfa mra for menipa entob but enkofo take advantage enkofo take privilege bi edi dupun kofo edi jinkofo sika edwane within short time ya ye bodon komi obia moa obi o obia moa obi o wo boa obi wo na wode won krata eya ma obi no wo boa nipa no ena nipa na wo no susu de ni sika ma ono so oboa enti mo mienu nyina no you are helping each other mo mienu nyina mo boa mo ho but isimu say nia wo won krata ni fi say I'm doing you favor dia wo won krata no ono ni fi say oje obi a oni bie no papa sana obi adwene ye no bada bi unye obi a favor uton wa ade se wuti kuma sedwom na se wuton wontoma na obi ba betontoma na wan na ye ne yonko favor momie no nyino obi anya ne yonko favor because we hia mi hia ana wo susu wo hia sika akoya ade ana mi susu mi hia nkrata ade atena kuromi ha enti emie no se wo hwemu a obi ani wo a wo ye obi a papa eye deal or no deal enti obi ani wo a oye obi papa sanete ye obi anya obi papa enti mesre wo bibiara wo tie me pamocho me di mo besia na emo mesre wo bibiara a o tie me se nyame ya adomo a etena me ne lawyer betena se anopa eye UK time 10 o'clock pepepe ni atena se but mesre obi biara wo tie me a wo ye yi uni say enkrata no aye cabbage from December no na aye mash ya mash na ye ni potatoes na aye mashed potatoes na afedie wo sa na nsa enti mesre mo utie me ama wo hwe me na won krata no wo fu say edaha ankrata ne ye adwuma anya me anim no kura nim nie enkrata ne fini nkekan wa bi anka ho a wobetimi dia ma wonua bi wo hia wo bi na wo pena wobetimi dia ware no entoma no no matete so still na ye free ade ni mu no still na no ebinumu still don't call me abode na modeje but let me tell you something ade na ekura wo no ebeye kakra no na ye waste ebeye kakra no na woton a ento ebeye kakra no na wo hwe ni mu kura na nhwe enti eye bera sa wo bete so dia ma wo bi wonte so ana de ahye wo ho boko na munyan kofo 419 na asese mo fra se aboye no lawyer for ma miedu na me pamudin no ma bebo a kire mo nipa ne ko de sende me no menkai no mi ama sheda fremo busa mo nsem ema asane mo ka mo nsem no saa na mo ka no omunyina wo frɛ wo mo se ye adwuma wo home office mo boa obie ni ho ye adwuma wo fikesie mo efikesie mo hokora no mo nim ho gate ene ma wuram obie ni ho a oye adwuma wo fikesie o frɛ lawyer bi na lawyer ne ka kire wo se oye adwuma wo fikesie mu ho a lawyer bi ni ho oye adwuma wo fikesie mu a wono ankasa so san wo ne chimba oboa lawyer bia obeka kire wo so oye adwuma wo home office a wono ankasa esan wo no office no oboa because who ye lawyer e wo fikesie mu a omoma ho kwan ma wa wo mebie wo fam empokura no se wo sign British passport who koye British passport na obi amana san a obi a wo ye adwuma wo fikesie mu ontimi sign ma wo obi o ye adwuma wo home office o sign ma wo a enyeye enti lawyer bia wo be frɛ no sa lawyer for ma mienu we si akohwefo ma mienu we si amode ekurom ha ye hyehye no pandemic aba afei na mo nsoso no mudwa aba mo 419 ya aba no se mi beja ma ne so ko na ma ba mo mienu so UK ha me ne mo be ko no bumper to bumper boot to boot
Send your moya ma, and I mention me your bar. And see a become bumper to bumper, boot to boot. A bear mama. And no say for mammy for 5,000 bra. Lawyer. Me for 5,000 bra deposit. Who was our friend and ne. I catch them is a one and tema. Immigration law so says lawyer when I would chase client. So one Ramayan Krata. Who chase client. So one Ramayan Krata. Madam must say. Many more better than say. Na ye dinkomo. A man is also now. Baby, I'm a romo dross. And Krata kakreya ye be ye. Log na you won't Krata kakreya. Ye be free ma will be a mayan Krata mamuino. Say so dross a rock and I be bem. Yamea don't want. Many more better than say. Ye be dinkomo. VG deposit no 5,000 no. Or the 8,000. 8,000 no be money 5,000. 5,000 no. Ye be brewo letter. Sefa kone fa kobo wonsa no. Enti ye de letter ne brewo se kobo wonsa no and now the balance of 3,000 aba be so ne so. Na mi busa ne say ye bre me letter no na me de kobo me nsa no how long ene nkrata ni beteki a me nsa beka. O ka kire me say eno de beba. Omo trick ne say se wo kobo wonsa no ni wi a application bi a wo de be kofikesiem. Se empo ene wo ya application na wo tro so form no keke no wo tro so say my name is Agnes Atta, I want to apply indefinite leave to remain efikesiem for beje na wo ma bre wo letter se bra ne bebo wonsa no omo reject wo application ne da omo be bre wo letter se bebo wonsa no enti so omo de letter ne bre wo se bebo wonsa no a then wo application no lawyer na wo ye ma wo no watene himself hu because waje ni sika wa wie ebe take 30 years and na won sabeka kra na on fa ne ho ebe take me 30 years and na won sabeka en fa ne ho wa ya application ama wa application no wonni mu nia wo twere gu so enti wo life nyina no wonni ennioma egu fikesie mu ho wonni mu nnioma egu fikesie mu ho enti mesra mo me lawyers no Ghana for lawyers mu ebinom no papa wo mu ankasa papa wo mu ena boni susu ewo mu ade bia ye wo original bia no ye wo duplicate ewo ho na aye me nwanwa se ema besia ema pa obaba akope ena nyamie ni mu ni me lifestyle ewo kuromi ha no obaba akope wo Manchester United City Manchester obaba akope woni ni nua bema a oba ni nua mo ye nuafo ma mo Manchester ni de munim omo ye nuafo na omo ye 419 typical 419 o pe 419 mu akronfo awudifo pa Manchester no obi ni nua enuafo mienu ena no omo ye sa criminals omo ye criminals ankasa e wo Manchester apart from sa oba no ne me hu lawyer bi wa ha waje mi sika obeye we ama me wonye ba se sa lawyer fo mienu ma ne de omo yi wo mani mu ankasa enti me sre wo bibiara wutie me sa wo frɛ lawyer bi say lawyer Pico say lawyer Geneto na waka kire wo se wo 5 years wo kromi ha enti fesika bra na memo wanya nkrata wo kromi ha ka kire lawyer Pico se me se wo boa ka kire lawyer Geneto se lawyer me ko report ama police abechew enti obi a meme ne ye adwuma kra na me ka kire se ko ka kire police no mo nkwachini na ne obi o tenchen de ene me ka kire se ko frɛ queen na amra meche Queen ankasa omra emeche no echira nyame ya adomo anopa 10 definitely member back to London anopa 10 ye ne lawyer betena se atwetwe enkobo monsusu a mo frame for monsusu a mo frame for army any nurses no me pamocho nyame ya adoma no de Friday
ena yebeka eho asem. Black survivors, say please, we are in Holland and we are in Holland, need one, but it's hard for us because 419 here is too much and they take 20,000 euros. 20,000 euros for the Nkrata. You for the jayo, omo the jaja you for the hey. Auntie Abna, you chop some Pearl nenka meba bright no. And I say bright in the empeho. I asante say bumper to bumper, boot to boot. Yes, I was here no man kon say omunya omunse mu no. Black. Holland Holland there. Minti me moa wo ho. Ewo Holland ho. But bomodia ne pe lawyer. Ewo ho na wa nkasa no fo ani nso fefemu bi. Ewo ho nyame ya adoma. Isaac Odum. Isaac is my number is 0044 7502422799. My number and no VG sister now where you day. Me why bomb off. Me ba bomb off. Apostle Anthony or say thank you too. Enti nyame ya adomo a echina money me betena ase echina no 10 o'clock UK time. Pepe 10 o'clock. Mesremo say no emra ye wo mu no obia here legal matters and legal advice because ye wo emre bi mu a say na ye free eye yi mu no December no obia wo nkrata bia wo here advice obia wo kura nkrata bia enye ye nya ye ni nkrata nko obi biara wo kura nkrata bia wo here Debia ya na meka se ekuro mu ha de ana Abrokyire de se ya hu kuro ni mu ya hu wo ha na se wo de enkrata na ebe ekuro mu ha ana se wo be ekuro mu ha na wo be ekuro mu ha na abenya enkrata obi biara kasanoma obi biara ehia legal advice free eye free yenyu obi esika eye free yenyu obi esika obi ehia because onkrata na ekura wono ehu betimi abasem onkrata na ekura wono ehu betimi atechema onkrata na ekura wono asam ketwa bi betimi abaho enkrata na ekura wono bibi ketwa bi ebetimi atewo chema they will go back omo be go back. Reverend Valerie akoshe u beginning ewo kuromi ha enti no mo aye immigration issues obo wa oso immigration issues enra na mene Brago catering services kasa ena Brago say sister abna o programs awo ye de mani je ho paaye Thursdays emergency hour Thursdays in paaye na wo ne prophet bi ebebo no o program de mani je ho me mixia na bibi ya ye me ana mesena ya wo mehwe migration o se sister abna me kura British passport na mesema Brago British passport ya wo ho Brago ya wo ha ya wo Ghana and abenya British passport until you need it who here advice ewa ha yenya ya wo ye kuromi ha no ye prof no ye 2x4 NCC so no we need the advice ye here obi ehia because wonni mu kwan a wo maame na de ma wa wo maame ne fa so wo nya nkrata no se wo papa na de ma wa you don't know mo kra na obi na di ni din atomoma eso no e ma mu nya nkrata no mo kra mo de e wo sa da bia no nka edru migration sensem anka mu di mirika na mo de aso a ene mo a mo ye aware edinya mo British passport obi wo aware e na wo ye no nya nkrata. You need it. Who here? Because our warrior now warrior no a who betimi atosoma. Our warrior now warrior no a who betimi abasem. A who betimi abasem enti da bia no you need it. Obi o wa kura British passport enso na nipa na ye ne dia no wawu. Awufo nkrata ne kura no. Awufo nkrata ne kura no minimo bia. O ma me di ni nua ketewa ba Ghana.
baby and the Indian be woo wakana. Ninian be woo wakana no. Ebi anonymous assembly. Ninian be woo wakana no. And na wo mame. Ah, a dick Niniana will be woo wakana no. A chrono cowus no, or would share one more no musia crano. I know what didn't back it to one because and crap and crap passports. Babies no, and not in your mom 5 years, yeah, no, must say. And what did ya penny no? And did a car passport no more than a buy it. Then together, what to crummy her. Now, no she won't have a cast on your gun and you saw a gun. Who no? Now, when you saw your gun and look saw your gun and your Becca baby. Ghana won't go. And some Cratano, a netia. And Cratano made Jedi says I will renew. So when to me renews so cradia, I don't know. And to such person, you need it. Such person, you need it. And call for the British passport or motto, birth certificate, and Momodiaji. Yes, of course. Or motto, or be birth certificate, and Momodiaji. Recently, Obi Frame, sister, my brother, Kokawa American. Na me de me ma me te ha me ma me no ne ma ne nkrata ya wo minua no wa ha e no ne minua ne call ye no ma ye connection kwa America o mo ye 2 o mo mienu nyina 2 no wo mo age aduru ba ko 19 ba ko 28 o mo birth certificate o promi ha enti sankofo no mo wa ha they qualify for British passport enti wo pobi aton e de ama no enti wo frame no abomama ne nam sister sa wufu nkrata we de ni ni animu me anymore because what na had 19 years wouldn't passport wouldn't you brony bibini bia ni wo beka seneba bibini bia ni wo beka seneba eti kromi ha onye first passport man ne da ye bu British passport ye hu ani ani age yetimi da so ma de achi nyina na what na had 19 years ba ko so what na had 20 something years onye British passport. Enti wo say nipa no ukoto sa birth certificate we ya kai hunu say questions are e be raise diaba no you can't face it enti no da bia me ka say ye nyina ye hia legal advice saya na obi nyini eya na me kan obi nyini obo so me nsa ka me nkrata after all e dia na me ye me nsa ka me nkrata mo amuhia advice pa no eye mo a obidi ni din to mo mafo ene mo a mo ya aware enkrata aware no mo de advice no de muhia ke wosanka mo na mo fa na mo de manom ne se kuni manom ne se paracetamol capsules manom enso so mo na wo frɛ wo mo a they don't want to come awon person mo betie yentie yen hwempo ne yehu enso so asamo ba na omo hwehwe Andrew Poko was saying this is a big platform to be making such pronouncements in public. Andrews, Obama platform, so I don't worry about that. Because maybe program me they know. For no money. Enna manka ye enya ha na abeka na untine baby ano obi aka. Enna omo no fikese mu fo no ye nya nkasa no ya ton ye ho ema wo munim. Last week Saturday, ye program bi a obi di na asembe dan ye nya obi di obi nkrata ye adwuma Andrews tie a nipa no wawuo de odin nkrata na ye adwuma no awuo de odin nkrata na ye adwuma no awuo no anka ne yire ebe boni din a wodi wuye no odi nipa na oti Austria ho na onwuye no edin ena de to ne so enti sa din no nipa na oti Austria no ni din ene de ama efunu na wawuo no enti de nkrata na ye ne de no oti ase enso so wawu okay yate sesei no ewo aban mu se wawuo no ewo sabra ne be kromi ha na wo be defending yourself e kwan ben wo be fa so be defending yourself because enyama no brand de ya adwuma for 9 solid good years e wo kromi ha wo de abie bank or the GP enti obviously no they will know say enyama no e de kromi ha ya adwuma they will know your report to makotifo sesi ana afei no mo be your investigation
enti we no omo ebenya one tip of e de ato ho se sankofo yi mo de nneoma ba ha ebeto ha e de ye adwuma enti sankofo no nneoma make ka nyina no birth certificate whatever omu nyina omuni awade na mo wade no ni nyina no omuni enti Andrews enye me platform yi so anenye me na me be mafikesi mu hofo no ehu sei na ye kromfo no ye enye kromfo nko a omunnim ni nyinara ewufo nkrata na ekura ye no omunnim enu nti na sese no omoso omo de yani ye be ne tse America for yani kosua ene ye de ye omunim enti da bia me ye program na metena se amese mo obi a me kasa de na sister wo be kasa because they know yenya na yapon ye enti omunim ni nyina why